Kamar mandi pas keluar ganteng. Wah, mantep kan? Keren. Iya sih, cok, tak jelas lah. Iya, kemari kemana baik. Coba mau kemari ayam mau nyekel duit, bisnis gagal kyo. Karena malam minggu kok sio, tanya kalau duit. Bungung, cewek aing mah kudu bae lamun aing ulin. Kudu bae teh mau bacang. Cewek aing begitu pan kena bacang. Terus Beb, udah pikiran. Di main aya kudu bantang, cewek sih begin tuh. Di main sebab ku bawa ku sia. Dia mah gagah bae. Cewek aing makan hitut bae di parabahan kudu bantang mah. Bener dia. Nah, aing boga Edo. Naon Edo? Ah, geus mah cicing dirinya. Semuanya geus cicing. Si Habib gunaonya mau si Edo. Air tuh gori untuk boga duit be, lu sok mau si Edo. Yo Edo aing yo, boga duit aing mah boga Edo sih. Tah, sia nyontoh Edo aing yo. Tah, Yo. Edo nyontoh ya Edo aing. Ide, yo. Mantep tuh baca. Jawa amat jeung Bib, Edo jeung ide. Langsung lo ngomong, yang penting baca be ucet ah. Kamar mandi pas keluar ganteng. Wah, mantep kan? Keren. Nah, mari kieu. Yo, aing boga ide kos yo. Pun tempelkeun di kamar mandi aing. Aju sih nyaran pasen. Nyaran kita mandinya baru dah. Siap. Oke? Oke. Oh, geus, ayo urang tempelkeun, kori. Ayo. Ayo. Bawa eta na. Di mana coy ya tempelkeun ayo? Bagus. Kamar mandi lah, masa di tower? Ayo saya tempelkeun. Ayo jalan. Wah, di dia tempelkeun ayo. Oke. Rapi. Yakin di dia? Agak luran. Terus. Yo. Hot, boleh. Boleh. Gak cakap, tempelkeun. Anu pago. Geranan, ku angel duit pan yo. Ayo. Cakep. Mantap. Ah, geus. Jangan kumayo. Mari kieu sia. Kori kan nyaran barudak, anu mandi. Kamar mandi pas keluar ganteng. Tah, kori mantap. Tah kori nyaran barudak. Kan budak dia mah goreng. Oh. Ucil lalaga bae. Kamar mandi pas keluar ganteng. Gitu, kun kori malam minggu. Geus yang nyaran barudaknya. Anu mandi goceng, anu ngising 2000, anu Oke. ki 2000. Siap. Oke? Oke. Gitu. Anu mandi dia, coy. Langel. Coy, nangwan si Uca jukelan aing lah di dia. Mudah-mudahan bisnis aing lancar. Amin. Di mana aja kamar mandi pas keluar ganteng. Mimpi meureun. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa obat. Mantap, yang malam minggu motor nggak serang, cuma awak aing doang malah lokot ya. Sarmila, si Mila nggak jauh kene deh. Bingung aing, dipikir-pikir semenjak gubrak, sen pernah be boga ka Bogo. Motor manges ganteng, di lembur, panggantengan motor aing doang. Ayah mamawa cewek, mau kolot aing, ganteng, nyar sepah ke pasar. Yupan deh ya puting malam minggu, bosen aing masa soranganan bayar. Padahal mah aing motor aing panggantengan, dipotong baik itu aing jok name kayak aing sesoranganan. Rumah jelema reh amat. Isa di ngabet cewek bae. Targetnya orang jelema. Aku terima keputusanmu, pahit terasa. Wah, banget. Keren sih ya. Gue akan kebok. Aduh bener. Atuh sih majing, pakai nanya ke dulu naik naon. Percuma motor bagus ge. Di lapan bae. Kalau menempel kasih ya. Emang motor aing kita nangka nara lempel. Cok, beneran aya sia ka dieu. Semoga gaji besi tok. Jeung naon sih kerja besi? Tah yang motong yok. Naon dipotongan hok. Percuma aja yang malam minggu sesoranganan memang kuing nyawa dipotong yok. Iya, langsung berusaha sabar. Tuh kamar mandi si Habib, sekali mandi ganteng,
beungeut sia muncar. Bener sih ya. Percaya sekali. Modal gocengnya beungeut glowing. Lah, bener sih ya. Itu contohna aing tuh. Apa aja lu? Yang bisa kasih ben mandi dirinya. Wih, awal lah. Ayo gitu aja teh mah. Bukan nama, ngerempel cewek kasih ya. Emang malu piit nara rempel. Geus aing gitu jeung aing. Ayo, Udah teh. gocengnya beuh pokona mah. Aing hayang ngabuktikeun coba. Ganteng tuh. Woi Bahar. Iya buksa, cara pelamat yuk. Oh, jangan dikeramas kok ini sabulan obat gua yuk. Kau beli sampo aing, man. Iya Bahar. Aing ngakanan kutus ya ge. Subuh ya mah. Mana geledek yuk, segede-gede undur-undur. Jadi man yuk, atul man. Mana dia? Oh iya tuh, oh iya mau gede. Ayo, Wih hante. Ayo, Kalau Bu. engan ya hulus ya. Ayo. atul guys, atul. Iya, atul nih belah dia. Mana. Ah. Wih, oh iya mau gede. Duh, siapa dikatak? Harus dicopot ya. Iya Bahar. Lain alaun kutus ya. Ini mah kudu dipandian jeung di Endrin. Cuma, si Andrin kayak aing udah mabok, man. Lah, ulah. Atau lah Andrin mah. Atul man, kumaya aing man. Wis pandian lah tuh. Hah? Pandian. Pandian? Oh. Ayolah, jalan sumur lang yuk. Nek di galang yuk buksa yuk. Baik. Itu, atul Ayo. man. Kuat aing yuk. Man, bari alahnya man. Yalah, ieu mah kudu dipandian ieu mah har yuk. Ih, aing. Ayo jangan manjur sama di dia di bos aing. Bener sih Dengdek. Hei. Bos, lapor, bapak seni Jio. Boleh. Sia, angel amat tadi. Biasa ngidor. Tentang kehesan aing. Lapor ya orang, nang dia. Jalan deh. Oke, Oke, gitunya. siap. Beb, bener sih ya. Aing mandi dia bisa ganteng. Si main di dia. Oh, Itu bener lah. Baca tuh. kok dia gitu ya. Pokoknya mas ya, mandi di dia keluar. Bisa kasep, bisa muncar. Ujung bisa glowing bukan mah. Bisa aing geus mau lisuk kulit keluar lain mandi. Oh, gerah mandi. Itu, tah aduk kata. Tutupannya. Iya dong. Pas kieu yo nyar pasien mah. Anu banget goreng. Mandi di dia. Mudah-mudahan nambah goreng. Hahaha. Wah, target kedua yo. Gak ada amat putus ya yuk. Kemana yo? Yo aing. Aratul lu aing. Kunaon? Baputuan di keramasan aing nyaran sumur. Wah, kebenaran sia. Di sumur bos aing sia mandi, kutul lenyap, beut ganteng, modal 5.000 ge. Bener sih Iya. ya. Beneran. Aing geus bawa aing itu. Ayo gitu yuk. Ayo. Ayo cepat, ke demam orang jauh jeratang sia. Aing geus satu lempang negeraan. Ayo. Ya mau aing ngegantangan dia. Sebenarnya mah. Wis lah mandi dia. Angel amat di budak mandi ti tadi. Woi, geran coba mandi nak. Ah, kau masih ada kaset. Gue nyelo. Ah, pantesan sih ya. Angel mandina. Tadi bisa sejam mandi ke dia. Bisa jore. Mari kita kori. Woi, duit pas, gue amat. Oh, bos, gitu doang. Sipir aku ya duit pas. Oh, bos, gitu doang. Kira aku sih. Atuh tukerkeun mata kunaon? Tukarkan kemana? Di dia mau warung. Terus kieu bae sih kori mah. Saya kori kasek parak sebelah tuh. Mending saya kori mandi deh ke itu. Bagus aing mandi di. Oh, mandi deh. Ulang angel mandi nak. Gak untung. Coba pasaran aing kos kieu kabeh mah duitna yo. Beureum mah. Bisaan teh si Dengdek nyar duit nama yo, nyar pasen nama. Jelema loba duit. Woi, angel amat. Beb, bisa kembalian Jan? Oh, woi, jangan aya kembalian. Kembalian di mana, Jing? Tukerkeun mata kunaon? Nukarkan di mana? Wes mandi deh. Sekali kedua kali mandi. Ngohod sih mandi didinya.
Kan dia mau duit mau pas. Ayo kembali nih Chan. Chan ayah kembali di mana? Atuh betul kurang tukerkeun. Tukerkeun di mana? Geus mandi di. Rotrok sih. Tiris ya. Woi Bim, coba sih usaha tukerkeun. Usaha kemana? Ini mau warung. Terus mandi di gitu mandi di. Enggak ingin ngasih bela. Aing bapak mandi di bisa pakai di kamar mandi aing. Si nama kasep pokoknya mas ya. Mandi di dia mah. Sekarang kita 18 kali mandi. 2 kali mandi di sia ngapaskeun. Oh anjing. Begitu gitu mandi di. Yang kasep kongko. Pokoknya masa keluar ini mah kasep bener-bener. Ustaz tirisna. Pasrah aing mah Bib. Sia sekali deh ngapaskeun yo. Gitu mandi deui. Terus sanggup aing mah geus kembali jeung siapa ya? Bener yo. Oh, Tah, di tadi sih siapa yang ngomong kieu mau tirisan. Sudah ini kemana dia nyari pasan di tadi? Uangnya lama. Mel. Nih. Bos. Pasien yo. Oi, kudu nangehar. Apa sena nulai nak? Yo. Oh iya ya pasen dulu baru kita ya. Benar yang ganteng. Apa yang kasep? Ayang lah. Ayang naon? Bos lapor yo. Naon? Nyar kopilan. Oh ngisi nyar kopi engeng ngopi sarua. Oh, dua nyahit pe dua. Geus dua ken, hiji ke ngisi tuh. Oke. Bilang yo tak kuat. Urang mah yang mandi doang, yang micinan kutu di dia menang tak? Atau menang lah, asal ada duit bae. Aya duit mah. Sianan. Udah mah yang ganteng ya? Yang ganteng? Oh, bisa. Bisa asal ada duit. Benar ya? Oh, segera mandi. Gitu. Ini mandi duaan yuk. Oh, duaan. Saya sekalian pandian tuh si Bahar. Duit malam minggu. Jeung meuli bacang, leupeut cewek aing. Kamu tok kieu aing, mau buka duit. Bisa antar si dengdek nyar rasana burak. Cuman aratul kene man. Atuh kene. Bukan. Atuh kene cenah. Aratul kene. Betul lah bayarnya. Bayar. Oh, Ya lah. tah. Dua neng. Oh, duit pas. Oh. Satu kenenya. Oh. Geus mandi di. Saya sakali di mandinya. Lepaskeun jadina. Oh, kembali na. Mandi dia aing. Oh, geus mandi di atul mah. Tuh sia karek sebelah kasep man. Geus mandi di. Sia atul karek sebelah. Nah gitu mandi di sakali. Dia kunaon? Biasa ieu mah hayang ganteng maksimal. Mandi di sia mandi doang gitu mandi di. Oh, lepaskeun jadina. Oh gitu. Lumayan, Pan. Ih, nambah deh jam malam minggu. Lumayan, nambah deh 20.000. Bos, Jam malam minggu. Bos, gangguan kan itu kan gangguan. Ke tempat biasa kayak ngerti nyusulnya. Oke. Bawa kopi nah. Cewek aing kejadian beli bacang. Nah, kebetulan dah nyusul si dengdek ngopi. Tuh, man, aing aratul kene man. Atuh kene sih ya. Oh, Yang ini ganteng kan ya. wah goreng bae sia. Bener sih ya. Oh, hidung mah. Hei, ya aku yang ganteng ya. Beneran aing mah man. Si hidung gunuk deh. Atau blok mana tak? Si kunaon? Mandi di dia Berapa kali itu sih mandi? 19. Loba amat. Amat. Si loba amat mandi sampai ke 19 kali kumaha mimitina. Aing duitnya cepet. Terus Oh kembali nak. Aing kita mandi deui. Pantesan sih gara-gara nekio. Aing sekasep Chan. Kasep di mana Jo? Kuat gara-gara nekio. Gara-gara dia aing ngirisan mandi nyampe ke 19 kali. Gering saya main kasep Jo gara-gara nuk. Abang si Aki datang ka ngabul Jo pas teh ka bawa isuk-isuk. Di mana gantengna? Bohongan orang ku si itu. Habib. Ya Habib, Ayo orang takut lah. si nyato tempatna. Atuh geus tean we. Geus ayo. Ayo. Woi, lalu nentang gue naik, tempatnya saya Inggris. Ayo, guys. Terus mana yo? Nah, kita gitu. Wih, sorangan mah. Nyawa bae sakana duit mah. Atuh. Wah, selalu aya, orang bagi dua tuh, bagi. Oke? Boleh. Bagi dua orang, bagi nau, bagi nau. Nah, tenggelam tuh. Keke makin Tangan orang. yang sapain ya baturan. Alah, santai. Ayo Gus. Woi, udah tuh. Mana? Ayo Gus lah. Woi, ya. Abongan aing sia. Jangan aing sia. Abongan naon aing?
Orang yang non, woi. Woi, sini ku aing sia. Ganteng sia. Siapa ngomong? Aing ganteng. Aing tiba